Kaya gapon nimo trabaho di ay basi isa imong pangidaron karon? Hinay lang. Nahinay lang. Tabang ako na para sa mga tay, pagdagdag pa ito bugas taya. Sige, salamat. Sige, wala na problema tay kay kasabot po ko sa imong sitwasyon karon. Sige gyud po kag trabaho. Hanap jud kaayo mga ma'am og sir. Kauban ako sila kini karon mga ma'am og sir. Subida mi karon og bukid adri asa may Sorry, naka-otot ko. Sinsya kayo ha. Sinsya kayo, naka-otot ko no. Padayon na to mga mamog sir. Kay subida kaya punta karon no. Nata diri karon sa Kalasangan. So grabe kabugnaw diri mga mamog sir. So tag-as kayo ang mga bot. Unsa ni nga klase nga kahoy? Unsa ni nga klase nga kahoy? Ambot ko ni kaila. Wala mo kaila ni nga kahoy no. Grabe sudlonon kay diri mga mamog sir. Bugnaw kayo diri ug usa pa daghan po daw tungaw diri ug na po daw mga linta diri mo ingon nila nya pero bantay-bantay lang tano kay basig mapilitan tag linta ba halos 2 ka oras sa mo ang pagsaka diri sa bukid mga mamog sir gibilin na lang nako ang motor dito sa kalsada kay dili makayog sulod diri kay grabe ka lisod sa dalan apiki jud kaayo mao nga kailangan na gid nako mo upgrade og motor og kanang dako-dako kay loy kay sniper diri dili kay masulod pero sige lang ang importante makaabot ta dito sa ibabaw mangita ta dito og deserve nga tabangan mabata man diha matiguang kutob sa to makit-an basta nga pwede tabangan aton tabangan mga ma'am og sir. Ay tay nagunsa ka diha tay? Nag-spray ko. Nag-spray ka? Oo. Unsa man imong gisprayan sagbot mo lagi na imong gisprayan tay? Manig para makalinis sa tanom. Unsa may itanom nimo diri atay? Lubi lang saging. Lubi og saging? Oo. Ay unsa man ni diri atay nadlawan ka? Oo. Pila pa di mong adlaw diri atay? 350. 350. Oo. Unsa pamilyado ka tay? Amalyado. Pila man kabuk imong anak? 2 kabuk da. 2 ka buok. 2 kabuk. Mora ninyo hang panginabuhian diri atay. Mura lang ni. Sus, kaluoy ang taon ni mo tay. Uy, init ka ayo tay, nang spray ka. Kadali lang tay. Naku, ikuan sa imuha ba? Nakita na ko sa imuha ang sitwasyon karon tay. Grabe, naluoy jud ko sa imuha tay ba? Nakonsensya jud ko sa imuha ba? Nang spray ka o, nya perting inita in town. Asa man imuhang pamilya karon tay? Dara. Nara po di ay inyong balay. Kaluoy, pila na may edad nimo karon tay? 54. 54 na ka. Nya sige gyapon ka og trabaho nginani. Mamilay ng akong katabang. Nakaya gyapon nimo trabaho di ay basi sa imong pangidaron karon. Hinay lang. Nahinay lang. Nya asa na pa kay mga estudyante karon? Wala na. Wala na. Anay akong mga apo, estudyante na. Mga apo na lang nimo mga estudyante. So dagko na day imong mga anak karon. Oh, Nangaminyo na. wala pa itong laki. Wala pa. Dali lang tayo ha, nako ikuan sa imuha tayo baka nang nako ihatag nga gamay nga tabang sa imuha. Okay ra ba nga mohatag ko gamay nga tabang sa imuha? Pwede gyapon. Dili man sa ingon nga dinagko ni akong tabang tay no. Ginagmay ra ni kay nakita na ko sa imuha ba nang spray ka diri So taga Davao di ko tay no. Yana ra ko diri sa bukid ba nag sorry ra ko diri kay nangita ko nga deserve nga tabangan. So ikaw man ako nakit Andrea karon tay nga nang spray kag sagbot. Nako ihatag nga gamay nga tabang sa imuha. So kanay di masaingon nga tinagko ni liugkos ka mo tay. Yan na tayo. Tabang na ko na para sa mga tay pagdagdag pa ito bugas taya. Sige, salamat. Sige wala na problema tay kay kasabot po ko sa imong sitwasyon karon. Sige gyud po kag trabaho. So kana tay pangdagdag na lang nagbugas sa imong pamilya nimo. Sige. Kay boton naon kay nakita na ko sa imong saludo jud ko sa imong tay kay sa imong pangidaron karon. Sige gyud po kag trabaho kay para sa imong pamilya nimo. Ngaling kamot lang ko kay bala nagtiguang ta. Ngaling kamot lang na makasuporta sa kuan kining sa imong pamilya. Mao gani no kay nakita na ko sa imong nga sige gyud po kag trabaho. May na lang tay tabang na ko na para sa imong tay. Balik ko na ako sir. Salamat sa iyatag nimo sa kuha. Dili kay sa kuar ka magpasalamat tay una dapat ka magpasalamat sa Ginoo gyud. Salamat po sa Ginoo kay niabot ka diri sa kuha. Sige tay wala na sa payan tay. Nya sige tay minahinay na ko tay. Salamat sir ano. Sige.